Srbija koju volim. Dobrodošli u gotovo jubilarnu 440. emisiju Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Počeo je sajam turizma i našu šetnju po Beogradskom sajmu započinjemo sa našeg štanda. Sa nama su Mis turizma Srbije i prva pratilja. Mis turizma, kako se čini ovaj prvi dan sajma? Pa, tek je otvoreno, puno ljudi baš je gužva i ima super ponuda. A kaži ti nama, gde sad ti planiraš da putuješ? Pa ja planiram da putujem, to ostane tajna, pa ćete vidjeti. Saznaćete. Posetio nas je veliki broj gledalaca i turističkih radnika. Na našem štandu malo smo se družili sa kolegama novinarima, članovima Fidžeta Srbija. Fidžet Srbije održao je blic sastanak. Sajam je svečano otvoren uz prisustvo predsjednika države, potpredsjednika vlade i resornog ministra, kao i članova diplomatskog kora. Iskorišćen je svečani trenutak da se potpiše protokol o ulaganju Evropske unije u renoviranje jarajačkih pivnica. Istok Srbije je biser Srbije, Podunavlje je biser Srbije. Nismo ih iskoristili do danas. Još mnogo toga imamo da uradimo. Zahvaljujući Evropskoj uniji obnovili smo Golubačku tvrđavu. Napravili smo i prijemni centar u Golubcu. Golubac danas drugačije izgleda, ima neuporedivo veći broj turista nego što je imao ranije. Ovo kada budemo uradili i Kladovo, i Negotin, i Zaječar, mnogo od mesta u kojima većina nas nije bila. Po prirodi posla sam morao. Ali zapitajte se sami ljudi koliko vas nije bilo u nekom od tih mesta koje je Dorotea Gizelman obišla. Srbija je jedna od retkih zemalja u regionu gde su turistički projekti visoko na lestvici prioriteta. Retko koja zemlja je kandidovala jedan ovako obiman turistički projekat i to je Srbija učinila i zahvaljujući podršci koje smo imali pre svega od Ministarstva za evropske integracije. I ovo je najveći projekat koji se realizuje u sektoru turizma, a koji se finansira sredstvima Evropske unije. Nikada pre više sredstava nije izdvojeno za jedan projekat u ovom sektoru. Malo smo se prošetali po lepo uređenom štandu turističke organizacije Srbije. Po tradiciji velika je gužva. Gospodin Dejan Crnomarković nam je praktično prezentovao Eden pasoš za Srbiju. Evo, ponovili smo akciju od prošle godine, dakle, projekat Eden, odnosno izuzetne destinacije Evrope, okuplja ukupno 15 opština u Srbiji koje su učestvovale na konkursima od 2014. godine. Imamo ukupno 15 destinacija i ovaj pasoš sadrži kratki prikaz svih destinacija zajedno sa mapom. Na kraju pasoša nalaze se mesta za pečat. Dakle, ideja je da posetioci obiđu sve destinacije, odnosno opštine, da tamo dobiju pečate i da, kada sakupe najmanje 8 pečata, dođu na štand turističke organizacije Srbije, gde će dobiti jedan ovaj poseban crveni pečat. Evo, ja ću ovako da demonstriram. I zajedno sa overenim pečatom dobit će brendiranu nagradu. To je sveska ili šolja ili neki drugi suvenir Eden i turističke organizacije Srbije. Nastavljamo našu šetnju i evo nas kod naših prijatelja iz turističke organizacije Stare Pazove, koja je predstavila na naš predlog novi turistički hit u čijem ukusu i mirisu možete da uživate. Čarobni kolač kapetanice Ženet, velike ljubavi kompozitora Ludviga van Beethovena. Kolač večite ljubavi, tajne ljubavi. Kolač Ženet iz Golubinaca, kojim je poznata kapetanica Ženet zavela Beethovena. I Beethoven, taj pored vas, je dolazio da vidi kapetanicu. Da vidi kapetanicu i naravno da uživa u sremačkim specijalitetima, a posebno zbog ovog kolača. Moramo biti ponosni. Ovu ljubavnu priču lepe kapetanice Ženet i Beethovena gledaocima emisije Srbija koju volim predstavljamo već nekoliko godina. Ovog puta probali smo i čarobni kolač koji je napravio maestro Nikola po originalnom receptu kapetanice Ženet. Mi sa sajma odlazimo do Golubinaca na mačkare, a o mačkarama u sledećoj emisiji.
Mačkare su u Golubince stigle doseljavanjem Hrvata iz Dalmacije pre nekih 200 godina. Ovde su se preobrazile i zahvaljujući, kao što sam rekla, Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav iz Golubinaca, danas su postale nematerijalna baština, važna i za opštinu Stara Pazova i za Golubince. Došetali smo i do štanda Podrinja. Štand uređen za pohvalu. Tu su i naši prijatelji iz Loznice. Lozničani, sem tradicionalnih Vukovih sabora, akcena daju na sad već tradicionalnu manifestaciju Lila Lo. Lepa priča koju preporučujemo da posetite. Zato zapišite u svoj podsjetnik. 10. jula na Petrovdan, pravac Loznica. Idemo na lilanje, kupanje na šotrenoj plaži i spavanje na krevetima od slame na sunčanoj reci. Turistička organizacija je pripremila potpuno novi vizualni identitet, štand izgleda lepše nego bilo kad ranije, s novim grafičkim dizajnom, sa novim motivima grada Loznice. Loznica i ove godine izlazi zajedno sa opštinama Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj i predstavljamo regiju Podrinje. Ono što je novo i na čemu će biti akcent ove godine je spora avantura, ruralni turizam i gastroturizam. Pored Loznice, tu je Ljubovija sa svojom čuvenom regatom. Opština Ljubovija je turistička organizacija opštine Ljubovija i ove godine nastupa na 42. sajmu turizma u Beogradu zajedno sa regijom Podrinja, koja uključuje grad Loznicu, opštinu Mali Zvornik, Ljuboviju i Krupanj. Ono što bih ja ovom prilikom izdvojila, to je naša Drinska regata koja se svake godine održava 2. subote jula. Ove godine je 11. jula. Odmah do Ljubovije je i lep grad Krupanj. U ovoj godini smo završili projekat biciklističkih, pešačkih, planinarskih i gljivarskih staza, preko 300 km obeleženih staza, gde smo uspjeli da sve naše spomenike povežemo sa stazama i smatramo da turisti mogu doći u Krupanj, da obiđu sve naše spomenike, prošetaju, udišu zdrav vazduh i ove godine se baziramo na promociji Živi zdravo, poseti Krupanj. Na sajmu smo se videli sa prijateljima iz Tuzle i podsjetili se na prelepa slana jezera koje su na 2,5 sata udaljena od Beograda. Tuzla je fenomen. Dakle, imamo slana jezera u centru grada, imamo 3 slana jezera koja je dosta posjetila preko 4 miliona posjetitelja. Prije 16 godina je krenula ta priča, dakle u samom centru grada napravili smo 3 slana jezera. Zato u Tuzli zovemo Salt Lake City, dakle grad slanih jezera. Salinitet, dakle, kao u južnom dijelu Jadranskog mora, voda je jako ljekovita, čista. Posle Tuzle prošetali smo se do prijatelja iz Severne Makedonije, zemlje ukusa, mirisa i ljubavi, u kojoj se nepravedno malo zadržavamo na putu za more. Možete uživati u nekoliko stvari koje mislim da treba i da otkrijete. A to je gastronomija, koja što i mi, i Srbija, i balkanske zemlje imaju neki specifični ukus. Pa onda tu su nacionalni parkovi. Ako malo onako usporimo, tu je Skoplje i sve ono što ima da da, na istorijskom, svakako na nekom čarobnom načinu. Pa onda tu je Tetovo, Tetovski grah, kako Tetovsko devojče, tu je nacionalni park Mavrovo i svakako Ohrid, taj deo, zapadni deo moje zemlje. A kad je istočni deo u pitanju, to je onaj malo veći mistični sa novim atrakcijama, to je Strumica, tu su Kolešinski, tu su Smolarski vodopadi, tu je Belasica, tu je Kokino, tu je Cocev kamen, tu su praistorijske observatorije, Kumanovo sa Kumanovskim mezalukom i svakako E75, Demir Kapija, vinski region, vinske ture, Dojran, magična hrana, neki istorijski fakti koji što mislim da ćete vi kad nam dođete da otkrijete. Popismo čašu dobrog makedonskog vina i odlazimo do vinorodnog Knjaževca. Moramo da se pripremimo. Uskoro će molitva pod Midžorom, zato zapišite još jedan datum ili ako vam je lakše, zapamtite da je na Đurđevdan molitva pod Midžorom. Knjaževac i Stara planina očekuju turiste raširenih ruku od ovog proleća. Naravno, evo završavamo pre svega zimsku sezonu koja je ove godine i više nego posjećena, traži se krevet više.
ali tako se da i sa proleća, naravno, kada se otopi sneg i livade ozelene, očekujemo turiste. Prvo što je prvo dešavanje na Staroj planini za sve turiste je molitva pod Midžorom, nezaobilazna manifestacija na Staroj planini, 6. i 9. maj. Od Knjaževca do Leskovca nema mnogo. Na štandu Leskovca velika je gužva. Ove godine u gradu Leskovcu se desiti dve manifestacije koje su nam jako bitne kada je turizam u pitanju. Pre svega Karneval Leskovac koji je 15. jubilarni, jeste onako jubilej koji nije mnogo veliki, ali je 15 godina trajanja nečega, ipak period koji treba poštovati. Obratit ćemo veliku pažnju na sva događanja oko karnevala. Gledat ćemo i truditi se da imamo što više grupa na ovom karnevalu, jer imamo i obavezu više. Malo čas sam rekao da je naš gradonačelnik predsjednik karnevalskih gradova Srbije, tako da imamo obavezu više da taj karneval bude što uspešniji ove godine. Obišli smo štand Foče gde smo saznali da su se 20 i nešto kamping centara udružili i zajedno nastupaju na ovogodišnjem sajmu. Pa mnogo je razloga zbog kojih treba da dođete u Foču. Moj zadatak je da vam u stvari objasnim zašto je naš slogan Fočaravajuće. Dakle, prije svega na području naše opštine nalazi se Nacionalni park Sutjeska, najveći park u Bosni i Hercegovini. U okviru nacionalnog parka i najveći vrh državi Maglić, visok 2386 metara, prelijepa planina Zelengora sa 8 jezera, prašuma Perućica, jedinstveni rezervat u Evropi. Zatim, na Tjentišu se nalazi i čuveni spomen kompleks bitke na Sutjesci. Taman kad smo mislili da možemo da predahnemo na Zlatiboru, gužvu je napravila Ivanjica sa Nušićijadom. Tamo je vladalo veliko interesovanje za ovu manifestaciju. Posle Ivanjice red je i da mi odamo na odmor. Treba pripremiti sve za emisiju koju upravo gledate. Našu priču sa sajma turizma nastavljamo u sledećoj epizodi emisije Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Tradicija u proizvodnji vina zadovoljit će i najzahtevnije ljubitelje tog božanskog pića. Srbija koju volim. A pre nego što negde krenete na put, proverite da li ste poneli vaučer, važeći pasoš za oni koji putuju u inostranstvo, zdravstvenu knjižicu, isključite struju, proverite prozore i vrata, ostavite neko škiljavo svetlo, dajte komšiji ključeve da nahrani kućne ljubimce i obavestite vašu stanicu policije da ste na putu. Posetite čudnu su zemlju Severnu Makedoniju. Dočekat će vas ljubazni domaćini, dobra vina i gastronomija koja naprosto opčini čulo ukusa i mirisa. Odvojite jedan dan da upoznate Severnu Makedoniju. Etno selo Sunčana reka iz Banje Koviljače, na obali Drine. Vrhunski smeštaj i gastronomska ponuda, sportsko-adrenalinski avanturistički sadržaj, team building, energija prirode, obala snova. Vaše etno selo Sunčana reka. Klub prijatelja UNICEF-a je broj 1 klub po ljubavi koju nam dajete, ali nam je potrebno da se svi uključite još više, da budete deo ovog tima koji može da pobedi zajedno sa vama, koji može da ima jedan zajednički cilj, a to je sve usmereno u pravilnom i pravilnijem odrastanju naše dece. Zato vas pozivam sve individualno, kako i kroz vaše kompanije, da postanete svim srcem uz nas deo ovog velikog i lepog kluba. Cap, cerap, 440. jubilarna emisija Srbija koju volim. 440 puta pravimo nešto lepo, dobro, koji stari, dobrim bakabicili, da svetili beogradskim receptima.
Šta ćemo ovog puta da napravimo? Ovog puta pravimo tiramisu. Beogradski tiramisu. Nije to naša izmišljotina ovog savremenog sveta. To kad brknete ove stare kuvare iz 20. neke godine, vidjet ćete da imate tiramisu upravo takav kako se sada priprema. Baka Micin i deda Svetin beogradski tiramisu. Potrebne namirnice: kafa, malo ruma, 6 jaja, 11 kašika kristal šećera, pola litre slatke pavlake, 200 grama kisele pavlake i kakao za posipanje. Sad ćemo skuvamo kafu, skuvat ćemo kaficu, odoše jaja od papagaja i sad ćemo mi tu kaficu da ostavimo ovako, da se malo prohladi. Piljanova jaja, belance ovamo, žumance onamo. Znači, ovde da mutimo šne, a žumance ćemo staviti ovamo. 6 komada jajca, piljanova jaja najbolja. Ajmo da mutimo šta, ne treba nam više kafa. Sad ćemo u žumance rokamo puter. 50 grama putera, 10, ajde da porastem, 11, uvijek to jednu volim da stavim kad da porastem. Ovo ću da zaprem ovde, sad ćemo mi u ovu kaficu da se hrani, dodali smo malo ruma, sad ćemo mi da namutimo ova jaja, sad ćemo malo da butnemo kisele pavlake. Pa ćemo sad malo i slatke pavlake da butnemo. To. Sad ćemo u pavlaku da doradimo i po neki belanjac. Ovo smo završili, da probamo kako to izgleda. Gospodo, vrh. Sad ćemo mi piškote, ubacimo piškote unutra, da vidimo kako ćemo jedan. Dobro, tako ćemo. Piškotice unutra. Idemo lagano. Sipamo. I čim ovo nabuđimo, namažemo, šaljemo u frižider, odnosno ne šaljemo, stavljamo u frižider jedno sat. Najbolje je bilo preko noći, ali pošto mi moramo da radimo nastavak emisije, mi ćemo ovo staviti u frižider jedno sat i po vremena, da biste sa gostom probali ovaj tiramisu. A uz ovaj tiramisu, beogradski tiramisu, po starim dobrim Baka Micin i deda Svetinim beogradskim receptima. Nemojte misliti da su sad Italijani došli i izmislili sada. Italijani su bili i pre Drugog svjetskog rata. Pićemo ovo specijalno vino. Ovo je novinarsko vino. Ova flaša vina košta 150 €. I ovo je vino poklonio moj drug iz Slovenije, direktor udruženja, odnosno predsednik udruženja turističkih novinara, Drago Bulc. Inače, on je godinama bio dopisnik Slovenačkog radija u Beogradu, ali ja moram sada pozovem i naše gosta, specijalni gost, dve legende, znači Drago Bulc, legenda novinarska, poklonio mi vino, a živa legenda, čovek, redak čovek u svetu, kome, izvolite, štvanje, kome za života stoji tabla njegove kafane, odnosno da ga po njemu se zove kafana. Kafana kod Stambola.
Kafana kod Stambula. A ta kafana kod Stambula je u jednom hotelu beogradskom. Bivši Intercontinental, sadašnja Crown Plaza. A taj Stambul je počeo da radi 79 u Intercontinentalu i sad je bila 19-40 godina kako ja ulazim na ista vrata pod istim krovom i ostalo. Međutim, mogu vam reći da nisam pio ovo vino od 150 evra, koje je to i prodavnici ili u restoranu? Ne, nabavna cena tolika... Ovo je nabavna moja cena tolika. To mu je nabavna cena tolika, gospodine Stambul. Možete vi da probate ovaj tiramisu? Hoću da vam kažem samo, dok ste vi ovo spremali, ja sam sedeo tu i uživao sam, ja sam malte ne najao tog tiramisua. A što ste rekli, nije italijanski, nego zemunski ili beogradski recept, to mislim da nema neke razlike, samo što ovi samo malo kakav pospu preko. Pa ja nisam namerno to da ga pospu. Pa znam da ne bude isto. Pa ne može bude isto. Ne sumnjam, probat ću normalno, ali stvarno sam uživao. Ja sam u jednoj od vaših emisija rekao da počeli ste piloti, novinari, svi živi, pa evo i vi novinari, ja teo da budem pilot, nisu me primili, potišao na silu u kuvare. Sad gledam, da nisam promašio, sad vi svi odoste u kuvare. Pa eto, ja sam kao turistički radnik otišao u kuvare. Ali ja kažem da sam ja ovaj amater. Ovo je više nego dobro. Više nego dobro. Više nego dobro. Uživao sam u vašem pripremanju. Drago mi je, gospodine Stambule, ali zato da vi to tako radite, ja ću ipak da stavim ovde, evo, napravi neko čudo. Ja se bojim da mu sad ne pokvarimo ukus, sad kad sam spomenuo kakao i ovo. Malo. Ali ste ga... Evo, tako, malo. Neka bude pola italijansko, pola zemunski, tako. Jesmo mi nazdravili da probamo ovo skupo vino. Lepo vino. Drago mi je što ste me pozvali da budem vaš gost. Sviđa mi se ovaj studio. Ima čovjek šta i da nauči. Kad za 200-300 godina neko bude ovo isto radio, možda će iz mojih knjiga da... hvala Bogu! Da Stambolovi recepti. Hvala Bogu! I zato komšija, dođi komšija. Evo ga, naš komšija. Hoćeš da probaš malo tiramisu, da vidiš kako je? Malo. S mojim kaščicom. Ja nisam probao, nemoj posle da kažeš, evo ga, imaš i piškot. Ja sam zamorči da je gledoci. Ajde. Sad ću ja posle tebe reći da ti i ja jedemo zajedno i onda ne dobijemo žvale. Nema gripa. Ovi naši zemunski Kinezi nemaju ništa. Još ubacite malo belog luka, neće biti gripa uopšte. Ja sam imao čast da 2 put sviram Novu godinu u Intercontinentalu, dok se tako zvao, i da kusam... Biće muško. I da kusam klopu koju je gospodin Stambul spremio nama tamo. I? Pa mislim, onaj hotel je mali za njegovu veličinu. Jeste. Toliko. Zato su i njegove kolege taj restoran nazvali kod Stambula zbog Stambula. A ne nego zbog Radbora. Rado se sećam dana kada sam srećan bio, u zore rane najslađu rosku sa tvojih usta napio. Prolazi dan za danom, kraj mene tebe nema, ja živim staru ljubav, jer ti si tuđa žena. Prolazi dan za danom, kraj mene tebe nema, ja živim staru ljubav, a ti si uspomena, a ti si uspomena. Uz vas dvojicu samo mi Tozovac išao, to mi prvo palo na pamet. Boga mi, on je dosta pevao kod nas. Legenda. Tozovac. Stambule, zaboravio sam da vas poslužim sa slatkom. U redu je, sve je slatko, ja imam jedan predlog za vas. Pod hitno kafanicu da otvarate. Ne, pada mi na pamet. I samo, da znate šta je glavobolja. Znam je šta je glavobolja, ne pada mi na pamet. Pod hitno. Jer tako lepe stvari radite, stvarno imali vi. Ja hoću sad pod hitno da se ženim. Prvo to znači. Treći jubilarni put, Đuvegije i ostale stvari je mi nakonče. Meni je zadovoljstvo u 440. jubilarnoj emisiji što je gospodin Stambul bio nama gost. I šaljite recepte, svašte nešto da šaljite, gospođa Belanija. Treba nam najmanje još jedna kamera.
Ajte, pošaljite neku. Vladimire Vladimiroviću, vidimo se ovih dana. Tu, pa. Pratili ste jednu od najgledanijih turističkih emisija Gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. Pratite nas na Instagramu i zvaničnoj Facebook stranici Srbija koju volim. Srbija koju volim.